Omusoga wena ali eyo ng'oyaganibwa wano mu UAE wabaire okiiko Basoga community UAE n'ekibiina ekiwandiise ekiri mu mateeka ng'ate nga ni baba kyabazinga akiiki okusinziira ere mu Busoga. So n'olwekyo nkukubirizayo wena ali eyo mbolera mukwano gwo nga Musoga oba boyfriend wo nga Musoga oba mukyala wo nga Musoga mwaniriza wano mu kibiina kyaife ekiwandiise ekiri mu mateeka kyebeeta Basoga community UAE. Ate ng'ogaiseku n'ekyo ekuleeteire programu yekwese ekigango oli owulireko ekigango oye ekigango wali ekibwaine nkoba eyo mu Busoga. So Basoga community UAE ekikuleeteire wano ku Idungu. Programu eyo ejja kubamu ebinonogo bingi n'omuli okwogerezeganya kuteeke bangu bakyeyatwagana na wano batuyiriza okwekulaakulanya nga tuizeyo ewaka kuba nga okali wano ku Idungu aye nga n'ewaka osobola okulaakulanirayo n'ebizibu byetwagana nano nga tuli ku mirimu gyaife. So nkwaniriza wena ali eyo oiga otegeiteko wano mu kigango.